النهر تفسيرة لأولي القلوب والأبصار. أما بعد أبريك يا خبج موفجالة موغنن سكتا ويا رانتنا مهدرا رانتنا كيستي أركمتن كنتم كيسنو بيزنس كيسن جيرة قال جلوس ولمانو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مالي اسمه مالي كوي سكرت اسم بريتو سلام تاري كن تركسي نما جلادي بيفتني تركسي تكبير كانوا يفوتن ما رويستن استينا كرامان واني مدير أبدا نيم لوكانا خناف سلامتا وفيتو جدو كيسايس قال لهم تدواجو أخابا دربي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله سلامتا تيسن نعم مجيدة تلافت نظر بوقاته ورمي ربي سناري رسو والله تبي أجايبا ريفون ترى تاو جرواني أجايبه كبا مالك نمودا جولة ذيك شو أصلت يوركاتي أسيواني بخيسا نما أديرو حكيمة سني أجرا خلين جبانجي إيرو حكيمة سني أجرا دليل ما شامل بون نسيتي دليل نساني شيان ورفا فكان إذا دليل شيان ورفا حكيم بيتن حكيمة سني بيتني أكاسيه جوان أولا نمودا أكاسيه سيداي أجايبا أنا نما إنسان كارو بيسنا دايس ليه أسمعنا دينيم ماسيس أبا كن يبادي ربي أمريكا هم هم إنجيل نسير كرامات ربي أمريكا دمي إسرائيل ربي إسرائيل أمريكا الله كاتكان غازا فرنسا إنجيل كذا مير ربي إسرائيل أمريكا هاي إسحاق ربي نو أمريكا أجمعنا ربي أبودو أبا كن يقدر هاجرنا أبا فامي كنا ربي نو أمريكا يا بو مير كبر ربي إسرائيل أمريكا مير ربي نو عليه رسول أبا هاجرة فون تناقاتي كو أميلة سينغابور جرا بيابا جيسو نما بيان دابا تجرو هاي جورا نمني كرتے نمني كون نمو موادي كو وفا نما سببا ساتين بلان بيا بودي پورا كابو usa أنا جيسا نما سببا ساتين بلان بيا بودي تو إراكابم تونس رينجا نقول جيتاني مي نما كسيرة بيسنا دال هذا أمراض كنجندر بنوابود أسمانس ديبيه وني أران تناكنتون دامنو गंदी आरू बरनोता करते हैं बड़े चूड़ा करते हैं सिरा जोले तो दिखी शोधन आर को जिरकनी बरनोता इसी करने जिरतु खाना गुयानी थी आकारा गुया सेम जिरु शमरन गंदा आरू नहीं थी एरों गंदा आरू डूबते अस्के से भूत चूड़ा कर दी बरनोनी सानी इराम उल्ला चूड़ा कबा बरनोता कैसे बरनोता जनाज़े रब्बी सिद्रा ताज़ी वो जनाज़े जिरकनी हत्ती जिरु उसने जिरा hati jiru suara berat binu atas bora kasih binu atas Shamarran Kenya wallahi design is kaisa wana data tambara करते उगर सीजन तेजू नवा तोलती मारी बरनोनु उम्बरे जागा नवा बरते गलमगा बinu atas Shamarran Kenya ले akka शरीयत उफत बinu atas akka शरीयत उफत binu atas hijab sabbi sani ala fisu yo hijab उफत जो बातें तुम बीजा बारा गाप तो को ओसोनी भी शहीद जो को मरा देमु नरगव तीन तरी मारे निसलिम आज के हिसाब आती को नाके चोरे जा बांधा उसा जोले रिंगो कोई ना तुम तो कौन लगे पता गाप तो को शहीद तो को सोनी पे खरा दे मुंजिरू शेख अगर से जल्दी सो जाता ना मुनी सो जाता नहीं बेखनी चले नमती इमामी ओसो खरा दे मुंजिरू मुझे जो तक डूबे मुझे जो दरारा लगा शहीद दुरानी मस्जिद है हिजाब उफटा कलाम तकल्ले हिजाब अमले अकन दियम ने जे ही उजरा ओसोनी भी जे उजरू मुझे जो शेख करते वो यार भी ये शेख जल्दी थी मत्ते शहीद दुरान हिजाब उफटा चुरी जरामी मता निसी कुल्ला राकुमा था तू रख दिए गज्जते शीता सी खाना काट दिए मता क्यों उसे अकन दार गज्जते ती हरकला मांग काट दिए शीता सी खाना फूटे मता क्यों उसे बाते मतान तो इसकी बक्का से दारो अकमारे था खाना अपने मगर सब किसी ने आमीन किसी ने आसत कर आमीन शमरन के न्योरास के साथ ही वरद गोरमा इजाब का बड़े देवगा बड़े सो वरक खदीजा से आशा किसी ने आता इसो आमीन इंशाअल्लाह ताला अब देख किसा जितनी खाना हायो के जो गुद्दन का बरनो था जवाब अब देनी नहीं जा दे बिसे माजिस वाली मंदरा सिंगम की सब काटी गा तो कौन जाता गाप तो को जरी नम सदी इंगरते इंतलका कनी पूरे जानी ताकन वरा सोगा इंसान सदियन वर्कमा कबन नमनी सदियन मने संदैनन वल्लाला वानी ने तेल सी मुदिर इंसान सदियन मने संदैनन
tokko maqaan Ibraahimi, kaanis maqaan Yuusufi, kaanis maqaan Yaasiinii jaaniin. Kana jaarsi soddaadha. Aboo maaliif dhuftan bara akkatti intalatee tanaa dhufnee jaaniin. Ayamee ati maqaan kee eenyuu jedhu Ibraahimii jedhu maqaan kee. Aya suuraa Ibraahim qaree jedhu. Suuraa Ibraahimitti gadhiisee ni qaree gaffitee hatti aanu Yuusufi. Yusuf aboo maqaan kee eenyu jennaan Yuusufii jedhu. Ayamee suuratul Yuusuf qaree jedhu. Suuraa Yuusuf ni qaree kunis. Hatti aanu eenyutu itti aanu? Yaasiin itti aanami. Boo maqaan kee eenyuu jedhu. Inni kun jaahila Qur'aan irraa waa takka hin beeku. Maqaan kee eenyu jennaanin yoo Yaasiin ijee suuraa Yaasiin qaree jechuun deemami. Maqaan kee eenyu jennaanin maqaan kiyya maqaan kiyya innaa aaxeenaadha. Takka qul wallaahu ahadis naan jaanii jedhu. Takka qul wallaahu ahadis naan jaanii. Beeki maqaan isaa Yaasiin. Maqaan isaa Yaasiin. Wanni maqaa isaa kana akka jijjiiru goisa qul wallaahu ahadin hin beekanisin. Yaa manta innaa aaxeenaa hin beekani? Ni beekan jechuudha. Innaa aaxeenaa fi qul wallaahu ahad namni hundinuu ni beeku. Kanaaf maqaa isaa qul wallaahu ahadii fi innaa aaxeena jijjiirratee innaa aaxeenaadhaa jedhu. Obboleeyyan kiyya nama sababa wallaalaatiin waan silaa harkachuu deemullee dhabu rabbi nu taasisu. Jannatas harkachuu deemne warra harkatu rabbi nu haa taasisu. Ajaamurata keessa rabbi isin haa guutu. Ijoollee xixiqqishoo tana yaa ijoollee wallaahi amma kun akkatti fuula keessa isin laa ijoollees ta'ee namoota gurguddaa keenya kanas waan isin feetan ni beeku. Barattanii aalima ta'uu na feetan hin feetanii? Ni feetan bar waan isin feetan ni beeku halaal ammaasis waan isin feetan isiniif hini. Yoggaanii fi barattan aalima guddaa nama majlisa qaraa'isu nama daawaa taatu ka ajaa'ibaa godhu nama hiyyummaa hin qabne hariskii qabu nama gartee yoggaanii fi miskiinni rakkate rakkoo san miskiina baasu ta'uudha feetan nin kijibe hoo? Nin kijibe? Rabbi isin haa taasisu. Yogga qaraatanillee nama qaraatiin hin dhimne rabbi isin haa taasisu. Kanaaf gartee haajaa muraata keessa nuti rabbi isin haa guutu. Gaa inshaallah ta'ala gidduu keessaas ta'e asiis ta'e barnoonni keessan hedduu hamilee nama kaasaa nama gammachiisaa inshaallah ta'ala haasitti jiru kun hara fuulduraa ni tarkaanfatan itti fufa namoota gartee waan kana qopheessu jiru ijoollee reefu asii waa qaraatu barsiisu jiru rabbi isaan haa milkeessu. Ganda Haaruunis ta'e ganda Sheekootis ta'e kunoo ganda Umariis ta'e rabbi isaan haa milkeessu. Ammallee wanni isaanii dhaamu jabaadhaa hara fuulduraatti tarkaanfadhaa. Deebiin maasis haawwanii fi wallahi waa tarkeenyaa fi dhaaba abbootii keessa jechuudha. Alhamdulillah jechuu qaban. Kan isiniin kunarra kitaaba isaaniitti himu jirtan. Silaa eenyu himuu qabu? Isaanii himuu qaba. Silaa namni himuu qabu isaan. Amma isin boodaaf haadha abbaa ogummaa fi taatan ilmaan keessanitti himuu teessanii jechuudha. Nama ilmaan itti himuun taatan. Isinis carraa kanaa kan harkattanii ilmaan taatanii haadha abbaa keessanitti hadiisa quraana himuudhaaf. Mee alhamdulillah rabbil aalamiin. Isaan illee isin ilmaan keessan ilmaan isaanii himuudhaaf galata rabbii galchuu qabanii ammoo wallaala irraa jijjiiruu qabanii dhufanii barachuu qabanii ilmaan barsiisuudhaaf haati jabaachuu qabu. Haatiin talaa, haati gurbaa, haati ijoollee jabaachuu qabu. Ijoollee gizaanii fi manarraa mara qaraatii gabbaaf gorsitee haadha Imaam Muhammad taatee fi Imaam Muhammad baasuudha qabdi. Rabbi isin haa laaffisu. Uummata keenya jimaallee magaalaa rabbiitti isin haa baasu. Mana jiru amma gaafa isinis isinuma amiin jechuuf qaba bara isin jiraniimi. Amiin jaabuun isa gaafa guutu jira. Rabbi irraa haa guutu. Adamaa Finfinnee rabbi haa galu. Isinis akkas gara rabbi isin haa taasisu. Kanaaf isin keessa jirtan gaafa isan nama shakkisiisu. Abbootiin teenya barachuudha qabdan akka ajaa'ibaa jabeessitanii jimaa rabbi isin haa qaaleessu isin jenna. Jireenya gartee waan godhee kanatti jiruu namuu jibbee jiru tana keessaa bal'oo rabbi isin haa baasu isin jaa. Jara keenya gaa inshaallah ta'ala sagantaan arraan tanaa haruma fakkaatti hanga qophii biraatiin hara fuulduraatti walitti dachaanutti atrukukum fi ri'aayatillah. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nagayaan tura. Wa alaikum salaam.